Fin de la guerra entre Israel e Irán. Kunan punchaw iman wawqiypanay pasaraparin imatan yachanchis. Kay Irán suyumanta umalliq rimaremos hinaspanimi. Después de 12 días, chunkayskeniyuq punchaymanta maqanakuy ch'aqway. Kaykuna k'irinakuy kay bombakunaw chanqanakuy misilkunaw chanqanakuy tukukun guerra. Ichaqa wawqiypanay imanaqtintaq tukurunku kunan punchawkunañan China yanapayta munanriki Iranta hinaspanay miñaqkuna noqa yanapasaykinis. Chaykuna lluqsimuqtinña astawan kay Irán suyumanta umalliq nin kunan kamayan kay maqnakuy ch'aqway karan. Ichaqa kunanqa manañan kanñachu tukukunmi wawqiypanay. Ichapasya ojalá kay willakuy kay umalliqpa rimasqan juntakunman mana yachanchischu chaqaqchus manachus kay rimasqan kanqa chayqa wakin p'unchaykunaqa imatapis kaqtinqa paykuna ninqakuyan manan munanichu nispa. Ichaqa wawqiypanay kunan p'unchawkuna ña kusisqaña ña thaqña tiyashananchis kay ch'aqway kay maqanakuy tukusqan. Chaymi wawqiypanay kunan p'unchay willakuychakuna yachanankichu manachu. Mana yachanankichaqa qatipamayku astawan nuqayku qhis wasimichapi runa simichapi willakuykunata sapa p'unchay willamsakichis. Chayqa nuqawanqa tupakunanchiskama